Hi guys, keseting vlog ya guys, nang ke kau jangan kepi ya guys, ini tuh orang ke, jeng. Aku jang balik lang. Video guys, lalu guys, yo, keluar video setting, keluar video setting ya guys, ini tuh hadi, setting lagi tuh mana itu ya guys. Not me. Fresh lah ada guys, jalan ini ya guys, benang guys. Nggak terlalu guys, aku dah buat lah. So guys, ini semarang akhir lang jadi kasih ini ya guys. Ini tuh semarang dengan ikomai. Halo guys, ini bang kenang itu mana di setting vlog untuk nang ikut guys. Pasti so video temen itu senang lang kasih guys. Jadi temen non masih jadi guys. Kasih mana pak lang ikut guys. Pasti nang temen ikomai. So guys, hope you temen ekdom kepentingan hekliam boy guys. Yo hope ujir hitam doang guys. Tadi ini tuh nang dengan ikom guys. Milang lu tadi syuting vlog lu ini banang itu mana pak lang bang. Yo guys, mau lah. Lah ni tuh bang malu pi tadi guys. So film tadi. Betul nak film moment ah, guys. Film moment ke? Oh nang than that lah lapu tum han dia. Oh, abang so film mana di siksak ku. Mane normal me ubi mitum tak poisa di mana te siksak dah ketila ya masora dila se. Pe ape putum ba siksak dah ketila se. Nilihin pelo director bang nasi siksak pude mane klang daprang bo pini lan litum cepat tu lo yo. Oh guys, dah kita syuting tum lo guys. Nampak gunda captain lah lo guys yo. Jo guys, lah gunda captain ni. Jo. Labang ke min express. Labang express lo guys. Ingka malin Sophia tu lo guys. Ingka arubelan guys. Nasi non lah hui. Yang pasang gong tu guys. Lah hui kebenar yang pasang gong tu guys. Lang ni dan guys. Guys, nilitum kita na pinitum vlog kasi marji lah nanti nang lang inda ni iba vlog lang gusto nilitum sa sirat medja dak semar gamla. Bukan lang. Langsung kayak gunda cikrang bang medja. Lagi aktor lah. Guys, lalu aku din kami di. Pas eksak ko. Ini video lang si guys.